Ngiyakubingelela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Utfoleke naleli thuba lelihle lekulalela i-Rhapsody yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamuhla-ke ngolesithathu 8 enyangeni ya January eminyakeni wa 2025. Namhla-ke umfundisi Chris Oyakhilome uthi umthandazo emlinzelweni yasebusuku. Amen. Kanzi-ke uvula livesi lapha kuSililo 2 verse 19 lapho khona-ke lithi vuka ukhale kusengisebusuku ngesikhathi-ke balinzi bangena emsebentini wabo. Uphulule inhliziyo yakho njengemande ebukhoneni basimakazi. Phakamisela-ke tandla takho kuye ngenxa yetimpilo tebantfwana bakho. Amen. Uyachubeka-ke uthi lenye imfihlakalo lesembulelwe yona evini laNkulunkulu yifihlo lemayelana nemthandazo bantfu baNkulunkulu okufanele bayiconze. KuSililo 2 verse 19 sifundza ngesimo lapho khona bantfu bebadzinga ukukhulula kwebantfwana babo. Naka kuthi lo mprofeti akazange athi memetelani kodwa wathi vuka memeta ebusuku. Bekunemvu letsite lehlukile bekufanele kwentiwe ebusuku. Kunalokutsite mayelana nekuthandaza ebusuku. Ngisho noma angashongo ukuthi kufanele uthandaze ebusuku bonke, kodwa kunetikhathi letitsite lapho umoya longcwele utakuholela khona ukuthi uthandaze ebusuku. Kungako kuhamba ngamoya kubalulekile. Lapha ebusuku akusiko ukuthi kusuke sekushaya insimbi yemfica noma 10 ebusuku. Kusuke sekungisekuseni kakhulu nakucala-ke umlinzelo. Lokusho ukuthi sekushaya insimbi 12 ebusuku. Naka kuthi uthini ngalesikhathi ebusuku? Uthi pfulula inhliziyo yakho embi kwasimakazi njengemande. Lo mthandazo awusiyo nje umthandazo lo ngasho lovu. Uphulela isifuba sakho uNkulunkulu. Pho yini le? Phakamisela etulu tandla takho kuye ngenxa yebantfwana labasebancane. Labanye batali bake bahlangabetana netimo lapho khona umfana wabo aba ngundlovu kayiphikiswa. Noma-ke abe ngumumvu longalaleli, abe ngumumvu lowephukako, futhi longalawuleki, futhi abanjwe sithiyo sadevil. Ungahlali ungadi ukuthi utawusitwa yini, ungathi ngeke sewuletha ishintsho empilweni yalomfana. Khuluma ngemandla emthandazweni bese ukhulula imvothana noma imvodzakati yakho. Vuka ikhathi nebusuku uthandaza, sebenzisa le mfihlakalo yemkhuleko lengitawuhlanganyela nayo nawe nyalo. Phakamisela intandla tenu nithandazele ukuthi lo mfana abuyele emandleni kaNkulunkulu. Memetela ukuthi uyatikhweshisa etimfeni telive. Amen. Nekuthi uyatinaka timvo eliphathelene nelive laNkulunkulu. Futhi uyajatshuliswa timvo etimayelana nembuso. Khuluma ukuthi Sathane akanalutho kulo mfanakho. Nekuthi kusukela nyalo imibono kamoya itawuvutha enhlitweni yalo mfana sibinzi nekukhuthalela kugcwalisa tinjongo taNkulunkulu ngenjabulo. Amen. Kwendeka ukuthi lo mfana unesifo lesithide, kufanele umkhulekele. Thandaza ngalendlela futhi inkosi itawungenela kulolu thaba iphindze ibuyisele lo mfana ekuphileni. Lo myalo uthi kufanele uphule inhliziyo yakho uNkulunkulu. Uphindze uphakamise itandla takho kuye ebusuku. Lena-ke indlela lentawuthatha ngayo indzawo yenu nilethe bantfu benu kuNkulunkulu. Amen. Kuchubeka-ke nesifundo sethu salamuhla ungafundza Hlabelelo 63 verse 6 na Hlabelelo 119 verse 62 na Luka 6 verse 12. Amen. Kulesikhathi sanyalo sidavisa nangokuwe umthandazo utawusho emva kwami ukuthi Babe lothandzekako. Ngiyathandaza ngimelane nawo onke emasiko omnyama lafuna kuthatha tinhliziyo tebantfwana kanye nebantfu labasha lokufaka ekhatsi kucindzetelwa bontsanga tindzaba letimbi kanye nemibono yalelive. Ngiyamemetela ukuthi bahamba ekhanyeni futhi balahla yonke imisebenti lemibi lengatheli tithelo njengoba bahamba ngekulunga, futhi bafeza tinjongo tabo kuKristu ngegama likaJesu.
Amen. Ngiyathemba-ke ukuthi uyijabulele i-Rhapsody yalo muhla. Amen.